بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan, haram Islam, alhamdulillah. Kaya kita niyo bihaon ha amoyin programa sing kita niyo kabiaksahan palsukuan sin guru nato mulya ha waktu ini amoyin dimihil na sabkato pangadjian sarta pangadjian ha waktu ini longta amoyin ini bukon jimat hatimpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sumagawa jimat hatimpo nakauna masi sambil pabihayaon ini nahihinang nato pangitaan iban panumtuman sarta pangadjian sing kita niyo katantan tungod pa amin kahugot sing pag-iman si mga sila nakauna yadto asobet to kagunahan nato yadto amoyin mapadyato hagin hawaran nato insyaallah subhanahu wa taala karna im mga yadto katantan nagbakkas dahil hatimpo jaman jamulay na long sin magbisara sampay pa wakto nato bihawon ini mapatot pag-ibog-ibokan si mga lungbok bako sabab mga pagkaradyaan di mato ini mga kabataan lungbok bako hatimpo nakaunayad to amin mahukot im pamaratsya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala atas sila naglaud piloy long sin bahasa dahil long ta pamagbog nila hasara sin Tuhan Rabbul Alamin na so beto itukbal kato sin guru nato kalasahan amoy in Sheikh Haidir Buddin email kato tanyo pangadjian ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala itukbal ko kanyo in guru nato kalasan amo na in guru ini long ta pilihan amin kabiaksahan sing kita di magbati laul long ta atungod sin pag-agama masi yari deng ha panagnaan pa long ta timindog in programa sing kita niyo sampay pabihaon ini karna insiya nabok dahil sabdang mga gaos ba ugbog sin maksud sing kita niyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala itukbal ko in guru kalasahan wero na kayong din kan Sheikh Haidir Buddin fal yatafadal siyadatuhu maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas kaput jawan pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala mahuli tukbal sin salaman sin kami matun kanim kataan magsyukur kami ha amuin panghormati kamu sin guru nato kalasanain dun na nagdililalawngan tiukbal ni mereka ko in suara ha bihaun insyaallah amuin ini mangayuk kami kanyo waktu maniuk tiuk ikapag-ikhlasin kamu ha adum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin maglingkod-lingkod kita niyo iban sin kalam sin Tuhan nato Rabbul Alamin ha kumawa kita niyo uno-uno na in amuin mahinang pamintangan iban mahinang hati niya pangadjian sin kita niyo harum ini hatungod sin amuin kisah atawakan suwi-suwi sin Quran sin Tuhan sin kita ni Rabbul Alamin hatungod sin amuin Ashabul Kahfi atawa ini hati niya yari halam sin surah pagyan suratu Al-Kahfi. Suratul Kahfi unin biya mga hati niya kalabihan niya. Hari pa kita makasud pa ini siyabot sin Allah Ta'ala unin Ashabul Kahfi atawa indas yusila atong in suratul Kahfi unin paiddan niya hakabuhi sintaw. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyu man hafidha 10 ayatin min awwali surati Kahfi min awwali suratil Kahfi usima min ad-dajjal. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyu in makami murais sin hangpu ayat daing hapanagnaan sin suratul Kahfi madtupay kahangpu ayat hangpu da ayat long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam palihalaun nasiya sin Allahu ta'ala
daing hafit na sin Dajjal hadlaw akhirat. Habedin ka, kakilahan sin muslimin kata. Hi Dajjal, in sifat niya, dagbus niya, iban nakasusulat hatuk-tuk niya, in kaf, in fa, iban sin ra, kafir atau kufrun, in makabasa kaniya, amuray sin makabasa sin Quran. In labi makakilahi kan Dajjal, amin na kami muray sin hangpu ayat panagnan sin suratul kahfi. Masya Allah. Ini in kaptangan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini in kaptangan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatungod sin suratul kahfi bang uning kalabihan niya. Ikaroon niya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalabihan sin surain. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyo in makabasa. Hado ka ingin makamemorize hangpu ayat. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyo in makabasa sin suratul kahfi adlaw jumaat. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu nuran bainal jum'atain aw ma bainal jum'atain. Dihilan siya sin Allah Ta'ala atau papanjarihan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sahaya. Daing naman hajumaat kabasa niya sin suratul kahfi hajumat yaun sambil nadya paru magpak inambuk jumaat isab. Haut ni. Masya Allah. So in hal ini, mga kamasan kalasahan, amoy ning kalabyan sin suratul kahfi. In luon sin suratul kahfi atas upat parakala siwi-suwi katu tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan niya, in suratul kahfi suwi-suwi, amoy ni masabot insyaallah, diin abutan sin waktu. In naupat na nabahari paupat palbaharian kisah in suratul kahfi. In panagnaan niya kisah sin mga tao hazaman sin nakauna ding Rasul sallallahu alaihi wasallam long sin ulama haut sin Musa maripa Isa alaihi salam di in mga zaman niya. Mataud ka nabihan haut sin nabella Musa mari panabella Isa. Nagjatu in mga kisah sin Allah Ta'ala amin yari panagnaan ha mga tao ini nakasud pa kahfi imma na sin kahfi sungab cave long simba sa Arab kaamin zaman yan iban uno ummat pag-iyanon sin Bani Israel. In Bani Israel panubo sin nabella Yaqub. Panubo sin nabella Yaqub wala natantu wala siyabot sin Quran bang hisyu in nabi hazaman nagjatuin kapangan niyaya sin hambuk sultan ha mga bata lungbu bago amuin nakasud matumyago ring ha kauman simud palam sin sungab. So kaano jimatu yaun haut zaman haut sin nabella Musa iba sin nabella Isa wa naun natugila bang hazaman hisyu in nabi sin zaman niyo. Aminin pagyanun hati niya ashabul kahfi. Amunin mga bata. Hindas yun sila. In mga bata yaun sila yaunin lungbu bata bago namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali nagjatuh kauman in kapangan yayakan nila sin sultan nila iban kafir buk wala namarat saya pa Allah ta'ala diakwahan nila man ampa sila wiyar ningan pagari kumahakad kanila diukalan ning sultan wiyar ningan sila patayon. So amin yung panagnaan kisah sin suratul kahfi. Hikaroon yung kisah sin suratul kahfi na sabot di hasura ini in story sin hambuuk tau rayahan amin 2 tao dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangarta. Dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangarta. Inyaun piyalihala niya, inyaun isab, nagdaya, sa nalupa nagtuhan. Inyaun nagsadak ka, naghinang ingkatan, inyaun, hati na nagdaya man, nalupa pa nagtuhan. Siyunog, liyawa sin Allah subhanahu wa ta'ala, in panghianum niya katan, halupa dihil ka niya sambu-sambuhan,
ang pamadto pialatapan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin baha nalawa ingkatan sin pangarta niya wayru unisab na hasil niya uno ring pananum niya iban na uppas sa din luug-lugto niya. Hikatuni ang kisah sin suratul kahfi para pakarajan kisah sin Nabi Allah Musa iban sin Nabi ilong sin sila Nabi ilong sin kaiban ang bukun Nabi amuna in Khidir sa ilong sin mga ulama kamatauran Nabi siya ring hama kanabihan ni Khidir. Inhi kaupat kisah amun in kisah sin Dzulqarnain. Suratul kahfi ka'nu siya timurun iban unin sabab niya. Aminin pagyanong bangkaw sumuisuy. Sin kisah Quran, subay aun pagyanong sababun nuzul. Sabab sin katurun niya ka'nu, iban unin hal. In sabab sin katurun sin suratul kahfi, in Nabi sallallahu alaihi wasallam hamakkat nagtagna man nagda'wa si mambuin da'wa niya. Kimusog di magpagpamatay nga sin mga kamaw maasan niya mga Quraysh, wala na siyurot yung Quraysh sin langay sin Rasulullah. Long niya hi Muhammad, maminda hilong niya sin pag-agama sin kamaasan na to. Mamindahi sin kaput sin kamaasan na to. Lagi mamindahi sin dagan sin pagtuhan na to, mataod na to patuhan niya kuno hambuk tunggal. Sa kaliri kakita nito kuno atas sin langit, lang niya puting to di Muhammad ini, putingan. Ampas siya piagudyo-udyo sin taong kauman ni ring hakamaasan niya kapo pangtunguran niya sambil mga taur waing Arab. Long niya hi Muhammad mutakawil. Hi Muhammad long niya naglalatas jarum adlaw sin puting kata. Wayroon pa idda sin bisyara di kakahon, di lang niya kaunong sinakal. Long sing kaywanan ni sa bangsa Arab kamumasan ni imyan long hi Muhammad dupang-dupang. Hi Muhammad magsisihil. Hi Muhammad magkikita-kita patasin langit. Maingat siya magtitik, magbaris siya namin. Ini paamuhon bihani namin pagyan nujum. At ini nujum ini stars. Ay mga bito natasin langit. Biyasin namin horoscope bihaon niya. Kataan na inamuin. Biyutawanan sin mga manusia. Bisa na hatungod sinabi at sa putinganin biya ini. Sinwayroon pa siya nagda'wa. Nagpasaplag sin agama Islam. Insifat hi Muhammad kaya ingatan sin bangsa Quraysh iman sin mga kafir hi Muhammad yan tao marayaw. Hi Muhammad wala namu kaya sakupan nagputing. Hi Muhammad kapag amanatan. Hi Muhammad biya ini hi Muhammad pudji iban sanglit katan pagsabbuton sin mga bangsa Arabi Muhammad tao marayaw. Uy na nagtagna mayan siya nagda'wa sin pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala na hinang niya kuntarin taong kauman. Na hinang kuntarin kamumaasan. Kataw tay manghuran kapang tumuran na hinang niya kuntara. Dahil nga sab sa sin pagda'wa niya, sin la ilaha illallah. Long sin bahasa riman kaabalan. In pagda'wa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di man kapagangan. Nalong sin mga kaibanan kamumasan kapang tunguran nilong Muhammad ini. Di na kita agun kahagarun sin tau imianin siya putinganin siya long niya biha ini bihaon sabab mayta pag piag kaamuhan na in mga tao nagpakarog sin kabtangan ni. Sabab long si mga bangsa Arab pakaibanan imian hin Rasulullah dupang long sin mga bangsa Arab banglong niya Muhammad dupang keingatan tainin sifat sin taurupang. Bangilaw niya iyanuntay sabi Muhammad magsisihil. Hi Muhammad di maingat misanin uno-uno pahibalon. Sinamin power nilang sinbasa. Bang hi Muhammad iyanun mo isab bayan buddiman panday pandikal julpikal hatungod sin pagdatara suliman daman ni Muhammad way nato kaya sakupan. Di maingat magtarasul magdaman. Bang hi Muhammad bat sabab bini bihaw misan ni magsulat di maingat. Bukun siya sablong niya rupang-dupang. Sabab bang murahon magbisyara, nasayo pa rin kan siya. Buko ni sab siyalong niya magsisil, pasalwal ta kaya sa ako, manita kita. Iban, bukong beton hinang ni. Uno lang inibisyara takan Muhammadin. Unin hiudyo takan niya. Unin hikwal takan niya, hagukwalan. Long niya, nagdaawah sinin siya kuno nabi.
Ampen kanabihan kiyasakupan sin bangsa Quraish, sin mga Arab, bukun doon kanila nagturun. Dito habani Israel. Ubusin Rasulullah imenin aku Nabi, iban Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala piarani Amerikani. Long sin kaibanan mga bangsa Quraish, mga Arab. Pasalin mga Arab ini wayruun panghati nila hatungod sin pagtuhan deng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab wayruun piaturunan sin Allah ta'ala in bangsa Arab hak den doon hamak kapuas den kan Nabiyallah Ibrahim iban sin Nabiyallah Ismail. Wala na piaturunan kitab amin kia ingatan sin kita niyo nahinang nabiru na lam sin makkawina. Hauno nagturo ni mga kitab madto pa Bani Israel kan Musa iban kan ini amin Zabur kan Dawud iban sin kia paturun sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Nabiullah Isa Injil iban sin nakauna pa to dito kan Nabiullah Ibrahim pagyanon suhuf Ibrahim wa Musa. Nalong sin bang sa Quraish paggalong ni Muhammad tiyukod na to nakatan bihay ni bihaon wala dalong niya wala natura kita ron kaning pagkarupang sa buko ni sab siya rupang dupang. Buko ni sablong ni Muhammad bihay ni bihaon sus na magwal siya nabi. Malingkat palong niya bihay ini. In biyak salong niya kiingatan ta magwa pagyanon nabi yan ditulong niya mga Yahud. Kadto kamu ruwatao pamadina yad turidtuin mga Yahud kaybanan naguhula Banu Qaynuqa Banu Nadir masin ini dong pen panubo kaybanan sin Yahudi itu naguhula-hula malukay na zaman kadto kamulong niya paparik nila asuwan niyo. Iban baita inyo sin langay hi Muhammad iniri hamak ka nagwal nabi. Bat kaingatan niya unin mga nagjato. Iban magjato sin konsum. Nagjato sin lima ba iban si magjato sin konsum basa nabi kuno siya. Asubahan nilong niya bangbun na lintao ini bihaon. Bangbun na siya nabi. Miyad tuin 2 taon na lupa ako singan. Daing habang siyang Quraish bukon na malayo ha Nabi sallallahu alaihi wasallam miyad tu bahasa pa Madinah. Giyawi nila tuod in pari sin Yahud. Rahib long simbasa atau Hibr long simbasa Arab. Giyawi nila. Ampa imian lang ya ma'syaral Yahud. O kamulong ya mga bangsa Yahud. Pari niya iban sinisiupin mga yaon na panubo yaon sin Yahud. Kaya ingatan na mulong niya kamu rin takapanghati hatungod sin kitab magturun nga tasin langit iban sin kanabihan na kauna. Baytay niyo kuno kami lang ya sin hal sin tauha kauman na Muhammakkah nagwal na biyaon. Nalong sin pari sin Yahud mayta. Long niya nagwal siya kuno nabi biha ini bihaon kuni magturun kaniya sambil di na mula kay ngatan bangbunal ka tawo kon sablang yang tawo yang wala mo sab kiya sakupan nagputing sa long bang kamiri kaun sinak kalamin hilalawngan ni bela nga puting katan sa long nya isab dagbus matutuod long nya unin bisaran niya long nya biha ini bihaon na kiublanin Yahud kiublanin pari sin Yahud sa long nya malingkat atau marayaw in amuin ini manyata natu matanto sini siya nabi. Nalong si mga 2 Arab yaon di matungding hamak ka pamadina na nga subo. Naunay langin hinangon nato. Long sin pari sin Yahud. Long ni asubuhan niyo siya sinatas to para kala bang ni kaingatan kajawaban agad kamu kaniya bunal tao yan nabi. Nalong sin 2 Arab yan lang unin sabab. Uno lang yan to pangasuhi-asubo na mo kanya. Long yan panagnan niya. Asubuhan yung niya hi Muhammad yan. Pagka nagwal siya nabi. Bang niya kaingatan in mga tao hazaman na kauna. Amuin nalawa deng hakauman nila. Nalawa malugay zaman. Sa kalibuhi da. Nakagwa nagbalik pa kauman nila asubuhang ni kaingatan mangindasyo. Hikarwan ilong ni asubuhan ni Muhammad yan naggulal nabi bang siyabun nal nabi kaingatan nila yung susuyo na kauna. Bang siyabun nalong niya naggulal nabi asubuhan niyo sin hatungod sinambuk tao amin nagdarasin kawasaring hasubangan pasadlupan. Rajulun tawaf amin tao yaun naglunsul sin hula
haluag sin kawas sinering hasubangan pasadlupan. Long sin bangas mas nagsubangan sadlupan ng utara sa atan. Long niya asuban ibang nakakilahan ibang kaingatan. Hikatu pangasubulong niya asubuhon ni hatungod sin ruh, hatungod sin nyawa sin tao. Nabang niya kajawaban bunnalin siya nabi. Kiyoyakan magtuin dua Arab minui pamakka. Haha, long sin dua Arab. Matay na kau ya Muhammad. Nalong sin pari sin Yahud bang niya long niya kajawaban intuyan bunnal long niya siya nabi. Bang niya long niya kajawaban intuyan tantuhun ni siyan rajulun mutakawil tau. Bang maka atu nagbisara na dyan sinamin lugla wairun pus paida. Bang niya kajawaban wairun pus siya kamugkahad putingan in tau yan. Kiuyakan indua. Nalang niya matay na kau ya Muhammad. Matay na kau long niya. Kita untaw mo kajawabanin hal ini. Ba't kaingatan bun na bang bunal dun ikaw nabi ato abukon? Minuit na indua. Way pagtukin-tukin, pagbaita niya, sinduay, unmat to pangkamasan nila mga ini Quraysh, bangsa Quraysh, ang mga wayrun na nga hakad na Nabi sallallahu alaihi wasallam, makalawlasan na si Nabi. Baita nila magtuwi ng pangasubi ni Ben. Nalang niya kadtuan ni Muhammad. Way pagtukin-tukin, kiyat to. Lang niya Muhammad, dek. Bunal lang niya naggural ko Nabi. Kung sin Rasulullah, lang niya. Nabi ako, ibang Rasul sinallahu ta'ala. Aw natas tu pangasuhi asuwo na mulong ya kaim. Bang mulong ya kajawan bunal ni ko Nabi. Bang di. Ini kan naglatah saja sin way pus niya. Mutakawil. Maka tu tau biya bisara lata way ag. Wayron lang ya pus. Long sin Nabi kan tu uno lang yan pangasuwo niya. Na long sin nangasuwo dua. Amin dua Arab yan. Long niya bang kawun na long niya Muhammad Nabi, suy-suy kuno kami, sinhal sin amin mga bata bago, lungbo bago. Amin gimwa deng ha pamarinta kajaliman, miyagoy long niya biyan, deng ha kauman, simud sungab batu. Hindas yu sila ibang hal nila. Along si Nabi. Yumin Nabi. Amurad tulong niya. Uno pa, hekarwa lang niya Muhammad. Baytai kami, suy-suy kami, sinambuk, tau tawaf. Mana isang tawaf? Amin tau malunsul yaun. Baytai kami, sin tau malunsul yaun, yung kawasan niya nagsubangan sadlo pa nagutara sa atan. Malunsul niya un katan. Hisyuin tau yan. Iwan uning kahalan sin pagparinta niya. Lang sinabi marad to. Long yin hikatu niya ya Muhammad asub baytai kami long ni hatungod sin roh pagyan. Inyawa sin manusia bedin. Bat sablong yin kami ni magkakad bangin tao mapatay mabuhi pa magbalik. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amurad din pangasubon ilang yaon. Long sin Nabi kari kamu konsum hibayta ko kanilong niya. Balik kamu long niya mari sin konsum bulat mainat baitan takamu sin jawab sin tuyan waisan sa niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam wala siya imian insyaallah. Kita amin halga sin kalimah. In halga sin amin pangamdu si pa Allah subhanahu wa ta'ala subay mo ibugso kanya katanim pakaradyan way panghati mo sin konsum. Wala imian in Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Pagdatong sin konsum in kannal niya sin dumatungin Jibril atau mapuas sin pangasubo dumatungin Jibril mamayta ikanya sin hijajawab ni hatu pangasubo si pagkonsum. Di matungin Jibril para Rasulullah duwaing parakala indiyara hafal. Ampain Jibril di magsuy-suy. In Jibril alaihi salam panghu singkatan malaikat long sin Allah subhanahu wa ta'ala in silayan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. In mga malaikat yan di sila magmaksiat pa Allah Ta'ala lumanggal haunin daakan kanila. Iban hinangun nila sadya unin daakan bang hipalatun suy-suy amuray ni tub-tub da pa point yaun wayroon nalilayan niya ununway na. Pagbaita para Rasulullah mig magtun Jibril. Bang kalakihan hipasawa daakan sin Allah Ta'ala pasawahun patarrangun na Rasulullah kahalan ampan niya patarrangun po sa tumig.
mo tindakan sin Allah Ta'ala kan. Di matungin Jibril alaihi salam wala namay taisin hatungod jawab sin atas tu para kalap yang asubu sin mga Quraisy sa Rasulullah sin kahapon atau sin kaina. Di matungin Jibril namay tai naman dai sin kay manandaakan sin Allah Ta'ala bukun menunjuki patu pangasuh. Bagdatong sin bulat may na sin pagkonsum di matong naturin dua bakas na ngasubo sin kahapon. Ha ya Muhammad, hal fi khabar? Hal fi jawab amma sa'alnaka an? Lang ya Muhammad, aun kahabal, aun jawab mo sin piyang asubo na mo kay mo kahapon. Lang sin Rasulullah wayron pa ako kabaitan, balik ka mo sin konsum. Pa konsum mo na isab, kunisa. Minigin dua, iban paguyom sin dua, salwatud lang ya. Di makajawab lang yung Muhammad, bay panghati niya. Asal mo kun nabi, dupang. Putingan lang niya makalaglag. Pagdatong sing konsum, mamin hika kunisa. Damik yan nangasubo na isab, ya Muhammad. Wain al-khabar. Haunu nalong yan in balita, ibayta mo ka mo sin piyang asubo na mo kay mo sin takisa. Long sin nabi, wayroon pa lang yan matungin haba. Balik ka mo lang yan isab sing konsum. Miyabot si mampay pahang kabulan long sin ulama. Wayroon din nagdahabalin Jibril alaihi salam para Rasulullah hatungod sin hijajawab niya pangasubuto. Sa in Jibril magdaog agun dumadlaw para Rasulullah. Dungay ngindakan sin Allah Ta'ala Jibril hipasampay pa Rasulullah. Dihilan sin Allah Ta'ala pamintangan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa ay yasha Allah. Long sin Allah Ta'ala ya Muhammad wala taqulanna li shay'in ayaw kaulong niya magkabtangan uno-uno. Amin imyan kaulong mo inaku ini hinangun ko konsum biya ini atau kan kari kamu konsum biya atau uni hinangun inkatan sing konsumin sa kaulaw laon panghati mo illa ay yasha Allah. Buat malengkan imen kau insyaallah bangkabayan sin Allah Ta'ala pajatuhun. Bangkabayan sin Allah Ta'ala hibaita ni rasan. Yan kau insyaallah. Bertanda anda kula sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam tanda sin daak saja sin Allah Ta'ala. Tanda sin daraakun saja sin Allah Ta'ala way pagbaya. Mula-mulain Rasulullah ri maka jari pangayuan mutabang habihaun yattu siya halam sin kuburnya ya Rasulullah. Ya Nabi Allah, syafaata aku ya Nabi Allah, hinanga aku kuan ya Nabi Allah, paulia aku ya Nabi in Rasulullah bukun Tuhan. In Rasulullah bukun Tuhan. Hazaman sin mga sahabat buhi pa in Nabi. Magpangayo in sahabat tabang para Rasulullah, bat maka dua in Rasulullah pa Allah Ta'ala mustajab. Ampain bihaun mangayo kau tabang para Rasul sallallahu alaihi wasallam sin patay nin Rasulullah uno pen hikarua sin Nabi pa Allah Ta'ala para kay mo sin patay na siya. La. Bukon na mapatut pa ngayon iban mahulog siya pa amuin pagsyirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In Allah Subhanahu wa Ta'ala hayyun la yamut. Allah Subhanahu wa Ta'ala buhi salama-lama ri magkamatay. In Allah Subhanahu wa Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. In Allah Subhanahu wa Ta'ala malipas. In Allah Subhanahu wa Ta'ala ri misan magpakananam misan dakuman amuin karu magpilawin mata labang mata ka mata. Amu pakabang karu makatug. Misanin karu pilawri da magpakananam in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab bukun deng ha mga sifat kamal. Sifat jukup pa Allah Ta'ala in Tuhan magtug. Bukun sifat hikajukup kani. In Allah Subhanahu wa Ta'ala jukup siya. Hari siya magtug sabing kawasan niya daim. Sabing kawasan siya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap. In manusia deng ha mga pagkakulang. Sin manusia hasipat ni bang siya rin magtug. In tawian kulang-kulang. May ta pasaling karya sali si manusia maghali-hali. Bangin manusia di maghali-hali rin magtug. In tawian on defect niya. Bukun jukup pagka manusia. In hikajukup sin pagkatuhan sin Allah Ta'ala hindi siya magtug. Iban di magpakananam karu. In Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kawasa. In Allah Subhanahu wa Ta'ala wayroon sibu sa banding niya mga piyapanjarin niya kata.
labi pa manusia. Way. Bangin Allah Ta'ala siyabot sin Quran. Aun tibayhuan, ayaw mo pasandung hapikilan mo biya tibayhuan sin manusia. Pasal mataw din tibayhuan hadun nyari siya magsibu-sibu. Tagabayhu in hayop, aun bayhu sin manusia, aun bayhu sin jin, aun tibayhuan sin bay, aun tibayhuan sin kahoy, aun tibayhuan pagyan, bukon siya bayhu tibayhuan. In Allah subhanahu wa ta'ala siyabot aun sifat niya in biha ini bihaun ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. In Allah subhanahu wa ta'ala aun sifat niya liqu bi jalali aun sifat sin Allah ta'ala siyabot sin Quran in tibayhuan in lima iwan sin unu pen siyabot sin Quran amuin hikatub kan yari na abutan sinakal sin manusia. In Allah subhanahu wa ta'ala pagdaimen in Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mga tao tulang nga balik kamu sing konsum baitan ta kamu miabot pahang kabulan. Wayruun limawgin Jibril nagdaha pala tungod sing pangasubuto. Miabot man hang kabulan. Imian nin Allah ta'ala ya Muhammad wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika gadan illa ayyasha Allah. Ya Muhammad, ayaw ibutod kay mo, ayaw kau tuod balik. Maghilalaw ngan talus, magbisya rapat talus. Imian ko balik kamu kung sumbaitan ta kamu. Mahita ding kay mo panghati. Bang bukon ding ha Allah Ta'ala. Subay ikaw imian insya Allah. Subay hakabayan sin Allah Ta'ala. Kari kamu balik kung sumbaitan ta kamu hakabayan sin Allah Ta'ala. Sabang di nakabayan kung sum nabi mainang ko. Ang panway sa kaulolin nabi nangandul sin magdatong da kanin Jibril alayhis salam. Nangandul sin tabangan da sa sin Tuhan Rabbul Alamin hal sin pangasup sin tao. Dihilan siya pamintangan sin Allah Ta'ala. Miabot hang kabulan wayruun di matung habal hatungod sin piangasup. Long sin Allah Ta'ala kaniya ya Muhammad ayaw mo balikin hinangyan. Ayaw ko iman biya ini di ko iman insyaallah. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Habiyahun ya Muhammad. Aw long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad wala mo kalong niya naangan-angan bangunin nagjatu ha mga tao ashabul kahfi ha mga sila amin yadto nakasuot palom sin sungab sin zaman nakauna war raqim iban sin amuin ini bulletin board bang mga kato nakalulukis nakasusulat imangangan nila rito hazaman nakauna hapiri bud diaon lulukis dito kangan nganan sinhisuin amin mga tao miyata helam sin sungab yat tulong nakalukis ingan nila lang niya wayrun ka pangarab-ngarab mo sin mga ashabul kahfi sin mga tao amin simut palom sin sungab yaon pilang gatus tahun buhi piatug saja sin Allah Ta'ala riyatusan tahun. Piatay sin Allah Ta'ala hakabayaan niya. Puas niya piatug gatusan tahun. Miatay mayan yung mga tao yato hakis sama sabut tara sumuno insyaallah mangabutan sin waktu. Pagpatay sin mga tao ng paliukis sin amin na marinta hahula. Liukis sin dasingan nila. Liukis silang neven habulitin board bang masapad niya kato. Liukis. Long sin Allah Ta'ala am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Wala mo kalong niya, o nagipangarap-ngarap mo lang nga Muhammad, hatungod sin mga ashabul kahfi. Amin mga tao, yato ni simod pasungab, iban sin namin mga kangan-nganan nila bulletin board. Bangunin nagjato, ayat dakula lang niya biyan. Partandaan dakula. Hakakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang uno lang yung nagjato ka na, iban hisin inda si mga bata yato. Long sin Allah ta'ala, idh awal fityatu ilal kahfi faqalu, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sila nadtulong ya Muhammad bihaun baitaan ta ko banginda si mga bata to. Sila nadtulong yung mga bata lungbu bago. Id awal fityatu ila kahfi. Sila nadto yung mga bata lungbu bago. Miyagoy sila ring hapamarinta kajaliman ha kauman nila sin sultan na kaun hasaman nila. Ampa sila long niya simud palom sin sungab mahi. Mahita sila timapok palom sin sungab pasal aun kabayan sin sultan daing kanila. Amin patayun sila. Patayun sila sin sultan mahita. Pasal kiyad to nila sabihin sultan kafir diawahan.
ang pabitan in Tuhan Allah biya ini biya nari matay masin sultan dagbus ni ulong ni mga bata-bata da kam maka to biya masin namin bihaon ini kadtun min mga tao takakawasa sakaliin magdakwa biya sin mga makaiyan na biya sin namin hatin longbo bago sin mga pangumulan sin kami ang panamu iyan ulo oh ya mayol atawakan gubnul atawakan kuanin pamarintamon wala isan kimugdan. Ini kau yan, isa kan kimugdan nagtuhan. Ini kau yan matawd penbihay ini, matawd din piya patay mo tao, matawd din na kaamuarta, matawd din bihay ini. Bukon saan siya rasintuhan ng bihan. Asal mainsulto na dyan sultan, mainsulto na dyan politician, mainsulto na dyan gubnul, mainsulto in mayul. Mayta, pasal in da'wah. Hati kumaray, kati na ko sinlungbo ba agoy ini, mapasok magbisyara. In sa kaula-ula, suway lukon to di mano, siya makad kanila. Di mo makuanin tao. Tao takakawasa. Ubos in maminturo kanya sa kaula-ula, iyang pa, longsin mas. Amin, iyang pa, tabi ada kuman yon rimo ada nga pangandangan hina niya. In pangumulan, sa mo na yung kuwan, longsin sultan, dagbos nyo lang ako minum, ako nakauna minum tubig hadun niya ni sakali. Yanon niya ako sinbihan, long niya bang kamuri dumong sinhinang nun, tantuhon nyo lang yan, patayon takam. Nariyo ka lang ni sultan, na-insulto yung sultan. Pilanuhan na sin sultan, ipapatay mga kabataan ito. Miyago yung mga bata ito. Miyago yung mga bata ito, nakaagad peniro nila. Miyago yung nga pamarintayon, gimwa sila rin nga kauman, timapok sila, patayon sila sin sultan. Liawag sin sundalo sin sultan yung mga bata ito. Nakasib man sila on sungab, ganta sin sungab, maluagin halawm ni sibin susuran, dito sila makajari, tumapok di sila kabistuan, simud matin mga tao. Pilang taod nila? In Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya. Pilang taod si mga bata ito? Long sin Quran, kissa sin Allah ta'ala paghigong hakas, pagsuy-suy, sin mga tao hazaman niya ito, bang pila, long sin Allah ta'ala naringgungin tao nagitong bang pila, 2, 4, 5, sambil, long sin Allah ta'ala. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. Longsin Allah Ta'ala aundeng kanila imian tuwin tao hikaw pat pairu. Auni sabdeng kanila imian 5 lang niya bukun tu. Bukun lang niya tu tao hikaw patiniru 5 tao hikaw numiniru. Longsin Allah Ta'ala rajman bil ghaib. Inya tu puting. Tafsir Ibnu Kathir imian, haun incorrect niya amin ini. Long Ibnu Kathir incorrect niya, long sin Allah Ta'ala, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Incorrect niya long niya, amin bisa kay napusan. Lang niya bukun sila 5 hikaw min iro, bukun 2 hikaw patin iro. Sa long niya, in sila 7, in hikawalu nila iro. May talong sin ulama, imian Ibnu Kathir, amunin correct bisara, pasal iyan sin Allahu Ta'ala, hal kissa, aun imian mga taong kauman nagsuy-suy na sadya, 5 bainin zaman, tiyahunan papuan tahun, pagiyatusan tahun, biadagbusin suy-suy, bukun na matarang, aun imian lang yat, kuan sa tulong yung mga kaapuan na tao tumintimapok lang yung aundeng insya tulong niya tuho ikaw pat nila iro lang si kaya manang bukon 5 sila lang niya hindi ka unom nila iro nalong sin Allah Ta'ala rajman bil ghaib inbis sara nila tuputing bukon amo nalong Ibnu Kathir pagga siyabot sin Allah Ta'ala aun kalimat sin Allah Ta'ala viulian niya puting inbis sarayat tu bima nalong niya inkab tangan hika tuho amining korek wa yaquluna sab'atun wa thaminum kalbuhum sabab maita wala nasyug patan sin Allah Ta'ala rajman bil ghaib in bisara hikatu incorrect niya lang niya pituin tao hikawaluin iru sabab pag iyan sin Allah Ta'ala wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum wa iruun nasyug patan sin Allah Ta'ala rajman bil ghaib wayna ang penyad tulong niya in bisara na kauna tu hikaw patiniru naringgong pa along sin kabukon 5 sila hikaw na miniro, lang siya ta puting. Lang siya Allah Ta'ala, rajman bil ghaib. Lang inya tuloy puting. Bukon namo. Napaggain bis sa rahulin, wala biyo tangan rajman bil ghaib, lang siya Ibnu Kathir, aminin correct.
Nabang tahikat to ten story beta sin Allah Ta'ala hati niya pituin tao, pituin mga bata yato, inhi kawalo nila iruk. Nalong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, siyabot na id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Pagsud niya ko'y mayan sila, lungbo bata baru, niyanan siya fityah. In makna sin fitya bang pakato, mga subul-subul. Mga subul-subul. Napituin bata, mga subul-subul, miya ko'y ring ha pamarinta kajaliman, timapuk, sa patayon sin sundalo. Patayon sin sundalo sin sultan, timapuk palam sin sungab. Timapuk man siya palam sin sungab, ang pasila na ngayon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala miki pataming. In kaya nila Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, ya Tuhan namu, andu tabang kami. Iban lang ya para tungi kami ulung dengkaimu. Wahayyi lana min amrina rasyada. Iban long niya, dihili kami kahamung haya. Sin amin bini pakarajan nam ulung niya bihan. Iban pandui kami pamarayaw. Long sin Allah Ta'ala fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Ang panamulong niya bang pamakun bang buntulom ni makna sin ayat. Ang panamulong niya tiyampananin mga katay-ngatay-ngahan nila piatug namu sila lang biyan lang niya tahunan in lugay. Tahunan in lugay. Habiyat tu piang ngayon nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala tamingan sila sabang sila timapukhang kaadlaw sadya. Parwa adlaw pahang kapitu hasungab. Di isab maray sila lumukay pituhan sa banghap din tao. Hangka adlaw parwa maray tumatas pendiara nila bang mga kato kapug siyang lag iban sin mga piyutat iban sin tubig-tubig niya. Lumukay hangka pito mahunit. Atay sila sinapdi. Bang sila timapuk palom sin sungab hangka adlaw parwa adlaw makakuha da sila sinapdi. Nabang sila nakakuha sinapdi matay sila sin sundalo kuha. Nangin dua sila pa Allah Ta'ala ya Allah. Habiha ini kahalan namu. Timapuk kami ring nga pamarinta kajaliman. Ya Rab, para tungi kami ulong din kayo mo. Tabang nga kami yung mabiat bang makato. Ikaw rin makahati sing kahalan namu. Ikaw rin ba biya ini sab na amura kuman ini in ummat ha zaman ini at zaman na kauna. Sila ra kuman namarat sa pa Allah Ta'ala. Nagkufur na yung kata. Longsin Allah Ta'ala puasin niya tu wadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Ang panamu sila long yabiyan piya hangti halom sin sungab long niya tahunan malugay. Puas nila nangin dua nagali-hali nakatug katan nalakday. Kita mo? Nakatug katan nalakday. Nalakday mga bata ito natug. Uno natug hang kadlaw, natug dua adlaw, natug hang kapito, bukon tuan. Bukon. Bukon hang kapito. Bukon daysab hangka bulan. Bukon daysab hangka tahun. Natug sadya. Wala paisab sila piyatay sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pila tahun sila piyatug sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piyahangti namu sila langnya piatug halom sin sungab. Hapiri bud halom sin sungab. Amin kahfi pagyanon. 300 sinin. Wazdadu 9. Long sin Allah Ta'ala tunggatus tahun. Iban sin siam. Siam ano? Siam tahun bukun siam adlaw. Tunggatus tahun. Iban sin siam. May taon siyabot sin Allah Ta'ala tunggatus tahun. Iban sin siam. Siam tahun. May taon pa iban. May wala iyan sin Allah Ta'ala tunggatus iban siam tahun. Atau tunggatus siam tahun. Sabab long sin ulama. Inag itong sin itungan. Inag itong sin iadlawan nila. Lugay halom sin sungab batu natutug piatug sin Allah Ta'ala. In imian long niya tunggatus tahun sila natug. In nag-itung kanya amin iagad in itungan suka.
Uy, uno tuan in itungan suga. Itungan suga biya sin Gregorian bang bihaon. Hati nilong simba sarap miladi. Amin itungan sin Christian miladi. Amin pag biya January, February, March sambil pa biya tun itungan. Nagkitain itungan ha itungan adlaw. Ampalong niya in imitong isab sin lugay nila halom sin sungab batu ha itungan nagkita iya ka din bulan. Itungan bulan, hatinya itungan iya ka din itungan dakan sin bulan. Kumugdan siya tunggatus tag siyam. Hatinya tunggatus iban siyam tahun. Sabab nagbidda in itungan sin amuin itungan magkita daing hasuga iban sin itungan daing habulan. In itungan nagitung sin amin siyam ini tunggatus tahun itungan kiawa iagad in amin itungan suga. In nagitung isab tunggatus iban siyam iagad ha itungan amin itungan daing habulan nagkita subangan. Ati namin kabeksan nalong sin ulama amunen itungan sin hijrah kalendar. In imitong siyam atong gatus iban siyam tahun longnya amuna in itungan sin kalendar hijrah kalendar habihaun. In imian longnya tunggatus tahun na sila natug amu etin itungan sin amin hati niya nag-iya ka din itungan sin suga. Nah, in lugay nila halom sin sungab batu. So, tunggatus tahun atau tunggatus iban siyam tahun. Piatug sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatug nila sadyayat tu bang hikumpir mo paamin haba pangumulan sin umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in gua niya hati niya biya da kau sin imian aun na tu apu na lawa. In tunggatus tahun tug nila bang kimug dan haba pangumulan sin umat sin Rasulullah ini bihaun tu apu na tuan inna lawa sab tunggatus. Bang aun pamakaliw ray nga hanggatus tahun pangumulan sin umat ini bonus. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuzun. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pangumulan long ya sin umat ko ini doon da maglibot-libot haut sin kanuman pakapituan tahun. Tiyo-tiyo day magpakaliw ray nga kapituan. Tiyo-tiyo da. Buko ning katan si mano siya makaliw ha kapituan tahun. Nabiyad din ang hanggatus. Bed din hanggatus. Asal tiyo-tiyo na to di magpakaliw ray nga hanggatus. Natung gatus tahun piatug sin Allah Ta'ala. Habiyat tulugay, kita insyabot sin Allah Ta'ala hikmah. Habiyat tulugay, wala nilayad tu kiyana naman. Wala nila kiyana naman, sinintug nila yun tunggatus tahun na hati, atau tunggatus siyam tahun na. Mana malugay tu? Long sin ulama, in hikmat sin Allah Ta'ala, hangkan siyabot niya, ha Rasulullah, ya Muhammad, unin pangarap-ngarap mo sin story sin umat na kauna, iban sin mga bata, amin simud sungab batu, piatug ko sila long ya tunggatus tahun atau tunggatus siyam. Piatug sadya. Wala yaon piatay sin Allah Ta'ala, way nag-inom makan, wayroon yaon nakasud palom sin amin tiyan nila karna amin misan natutug bakan subuhay. Sa buhi dah. Halom sin tunggatus tahun, long sin ulama hikmat sin ayat yan in Allahu Ta'ala in maksud niya makagaus. Magpabuhi sin piatay niya. Iban magpapatay sin amin biuhi niya. Iban magpahali-hali sin mga buhi biya kahantang patay misan pamalukain zaman. Hikmat hikarwa sinin Allah Subhanahu wa Ta'ala makagaus. Magpabangon ha mga tao halom sin lupa natutug patay. Kakausan sin Allah Ta'ala paupluton yan magbalik. Biya sin kainatag na, iban biya sin kabugsak sin maas niya pasikahan.
Habiyat to nalugay tug nila, kita kaw bang unin niya nam nila. Long sinhambuk, pahambuk, pagbati. Aha, nagdungan siya, pagbati, nagbati katan. Nakarisong inhambuk. Uy na, pagkita niya, lang yung matas na yung suga. Aha, matas na yung suga. Sab simud sila may nat, pagkita na simindong inhansi, pag lang limid na matas suga, lang yung matas na yung suga. Ano lang yung tiasan kita na yung suga, bati ka mo. Tiasan kita lang yung suga, bati ka mo. Nagbati na yung katan. Pagbati siyang katan, ay, kaulang niya. Pagkita nila biya, wala na sab sila mga nahigin. Impanamong wayron da nahigin. O itong gatos tahon ni Bansiyam, di mahigin impanamong, maray mahalo. Ang makato, maray mga mapupod. In Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Qadirun ala kulli shay. Makakaus in Allah subhanahu wa ta'ala, haununo pakaradyaan. Wala nahigin in baran, way nahigin in buhok, way nahigin in pagtamong, way nahigin sambil iru, way miyatay. Iro miya magad kanila, wala piyatay sin Allah Ta'ala. Halam sin tunggatos taon nato, tunggatos siya, mayta. Sa babang piyatay sin Allah Ta'ala, sambil iro, atau miyatayin iro, nakauna rin kanila, halam sin tunggatos taon, misanin bukog, hindi ko ang pamakapin. Sa hikmat sambil iro, wala piyatay sin Allah Ta'ala. Hasupaya, maiyan nila, iban wala nila, di nila kana naman, sinin sila, limukay na hati natutug, nagkukulang, halam sintong gatos tahun. Sabin iro buhi, yaunda. Bang sila imen, oy malukay na kita ng labi na tunggatos tahun, may tan iro ini buhi. Way, salong simpakan niya, bang ikaw lang niya. Ikaw lang niya bro. Bang ikaw lang niya, bang apila, kaano kita lang nga rendi. Along sinambok, ikaw sinlian na kawin lang niya. Sinamo rin suda to sing kain na may nat. Alang niya bunal. Along sinambok bokon. Yan na panglupan. Kahapon pakita niyo rin nakatug sa jaketan niyo. Wala niya pakitan kabati bihawon. Oy, na mahaba pa karon mga tug. Mahaba pa kuno utug. Mahaba pa kuno utug inhang karom dali mabay. Kahapon na kita lang nga rendi. Kahapon pakita lang nga rendi. Along siya na bukon. Nanamon ko liya kain na ra. Wala nila kya na naman. Mayta. Bihad din. Unin hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sila nakananam sin biyad tulukay. Sabab in pagtug nila paghali-hali. Inhinang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala paggain sungab, misan sibi-sibiin lalabayan palaw, maluagin halaw, maka napas sila marayaw, di sila, wala sila nakipit sin oxygen, magsudin hangin palaw. Hikaruan niya bang bulat may naat, kuddanan sila sin matasuga, kasugahanin baran nila, aun solar energy, ubusin pag napas nila, wala sila nagumus, magsud guwain hangin, pakaradyan na sin Allah Ta'ala inkan sub iban sin hapdi simbaran nila bukun na lamud ta. Hikaron niya wala kiyaun sin mga ud iban wala isab kiyaun sin lupa inbaran nila pasal papag bing-bingun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Long sin Allah Ta'ala wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Ampaiyan sin Allah Ta'ala wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habiyat tunain hinang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halom sin lugay tunggatus tahun iban sin siyam atau tunggatus tahun. Long niya yaunda in iro nila nagjajaga. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Long niya in iro nila yaon na nagjajaga yaon pagbati nila yaon dalang bibuntang sin iro inamin ini kuan ni in buktun niya bihan bang mga buktun atau misikin niya yaon da buhi iban nagahal-hal da benin dila buhi dan iro hanggang ito wala nila kaya na naman nalong sinambuk din kanila misan di tawas sa kata ng Quran sana transit ta papasok insyaallah so long sinambuk din kanila nga afi ini na naghapdi na kita lang nga jo. Aun ka lang ya, siin mo rin doon. Long sinambok kong lang yan narako. Nalang ya ba ini na. Magtipon kita niyo siin. Hipami na to pagkaon. Sa hambok sa jalang yung gumawa. In mahunit lang niya, timapuk kita niyo marisin kahapon, arakala yan da sila nga rin doon hakuha. Ataw yan da sila nga rin hakuha. Amin ha-boundary sin amin city. Arakala bang kita niyo maghuru-huru gumawa, maruwa pa to, mabisto kita niyo lang niya. Sabi ya ini na. Hambok na sa jalong nyaring kato tanin gumuwa,
Ipara na to na sin, mami siya pagkaon ka to marayaw. Ito niya pagkaon marayaw na to din inanam niya. Pilasin lang yan doon kayo. Mula nga bini. Doon lang nga kayo. Pilasin lang yan ini siyang kaku. Tipon nila na. Insin nila amin pilak. Sin pilak. Mga kato. Biyaw ng po pilak yan. Sin pilak. Sakaliin nakatatak pa sin amin sin yung long sin mas sin tindug. In nakatatak parun hasiah pilak nila yung hasin nila on pilak. Amo pensultan 5 na tunggatus tahun. Katoy kun. Apen zaman nila ito na kauna, aun sin pilak, aun sin bulawan. Nain nakatatak pa sin, yan o pensultan na kauna. 5 na tunggatus tahun. Long sin ulama, ingan sin sultan na kauna zaman nila. Biadhikyalus, lang mga kuwi na sa, bebetun inkwan, dhikyalus. Ingan sin amin sultan niya na kauna zaman sin mga ashabul kahfi. Long sin amir nila, kadto kaukuha ikaulong niya. Bidahin mga sini ni, hipami mo sin makauntari. Maap din na kita long. Way pagtukin-tukin, long sin amir nila, ibot kay mo. Kaingatan mo sining kitay ni wanted ha aparinta. Di kita makapangid-kid. Hali kau tudlong nga, iban hinay-hinay ra kau long niya. Misan pamisa lang, hinay-hinay ra kau, hali kau long niya. Iban, long, ibang kumami, ikaw magpakita ato na tao. Tapukan usap ako lang yan, Mari. Iban, ikaw lang yan magpakita ataw sinarap ko, Mari. Diyan na ako sinamin, bangway ra makaurol. Long sin kan hun, nalong sin Quran, wal yatalattaf, wala yushiran nabi kumahada. Lang nga, hinay-hinay ka, minwayrun maka, nanam kay mo sin, simud ko pasiti, iban iban sin gumawa ka. Iban halik ko sin pamimi. Lang nga hun, insyaAllah. InsyaAllah nga, Marsab. InsyaAllah lang niya. Na, miyanaw na siya. Pagsud niya palom sin city, kiublaan na sadya siya rugaing na napindanin lom sin city. Napindanin lom sin daira lom sin basa. Sab daira ni city. Napindan lom sin daira. Ay, ikaw na along. Bang makato, amura kay ni in daira biha ini. Sa kiingatan ni sa bindan. Lang bang kutumtumon. Ini, kuwan sa ini nakauna. Simut na siya palom tabo. Ay, ikaw na alam niya. Yung tabo ini napinda. Sa kaliwayroon namin tao kakilahan niya sin zaman nila. Way na. Ay, tunggatus tahun. Tunggatus tahun na. Namiyatay na miyatay. Limaas na limaas. Kita niya sina yung mga magdarakang istahatabo. Way nakakilahan niya. Ampaway sila napinda. Inumul nila, wayroon da napinda. Indagbos wayroon napinda. Mga bata bagulong bagura. Pagkita nila sin mamagdarang sayul, wayroon na rin ito hibabu iman hibapa. Wayroon na isab kakilahan nila, mamagdarang prutas. Alang niya maraya, okay. Biyat, wayroon lang yung makabisto kato. Alang niya ang bainway. Himing-hing siya mga sundalo, wayroon na siya makakila. Nalang niya, okay. Dako ng kakilahan. In problema, panamung. In panamung niya, amo pain palmad dani panamung nakaw na 5 na tunggatus tahun. Sana bukon damhal ka ito hatao ko man. Magtamong kaw sin malingkat bago iban si mahamot mabaho. Bukon na tumalga kanila. Nami na siya na nga supilasin langin ini. Long sin kon nagdarang lang niya benhal ka. Inya lang niya pilasin. Lang niya benhal ka. Lang niya pabiya na sadya ko sinyaw ni ban sinyaw ni sinyaw. Lang niya piutos na. Tiukbal na kanya. Pag tukbal kanya sin amin kakaun sin amin nagdarakang, ampay siya tiukbal na yung bayad. Ganta siya limin pahan sipak mamini sabdukaing pagkaun. Tianding ampa tianding sin magdarakang. Insin niya. Uy na. Mga kato, malukay na siya. Sin tindog na siya ini. Malukay na siya lang niya zaman. Bukon siya kiyabistuhan, amin tao sungab batu. Amin tao timapuk. Sa tiyukod siya pamangi. Long niya, hawno kaw nakabak gusi. Long niya tao magdarang, gusi uno long yan pagyanan ko. Long niya hawnin mga iban niya ini. Mataod siya nilang niya. Bangkulong niya tanam-tanam, mataod tiya tapok mo lang niya ba ini. Hawno kaw lang niya nakabaksin gusi ini. Ang pamahal ka nabiho na zaman niyaw ni sin na kaunayaw. Long niya gusi, unuwirong duwang sin ko murad. Long niya mataod ini iban niya. Mataod nilang iban ng mga kato, tuong
tuungan pa. Hati na tuong pa lang yan mga iban mataod. Lang yan nakalungkad ka lang yan kusiya. Baita ka lang yan bang haun. Ibaita ta ko lang yan kanila. Bahagi ya kulong. Bisa nakman pila. Nung sin namin nasabul kafe, ang tao sungab bato yaon bakas gimo arit. Lagyan mo yung murasan yung sin ko. Mapala kawin lang niya. Way mo kaya nga tanlungin sin mo ini, zaman pa jamulay, itong gatos tahon na siya ni limabay. Zaman pa siya nilang niya pamarinta dikyalus. Amin lang niya sultan na kauna hijikyalus, nagbus niya sa ini. Ngayon, rito siya kabison, ay, ikaw na, malukay na hatiin sin nila yaon. Yung sin mo inilong niya, rusi na ini habiyaon. Bang makatulong sin ini Tagalog, kayamanan na ini tiyataw. Mahal ka na inilang niya bihon habiyaon. Zaman pa inilang niya pamarinta dikyalos itong gatos taon na limabay. Long niya bihan. In pamarinta biyaon, lang bukon na sin in kuwan. Bukon na lang niya sin mo. Ay sin biyaon. Ay rin sin biyaon lang yan. Sin rin na sin tabukon. Long niya nakalungkad ka ko siya. Haw mo lang yan iban na ini. Lang niya wero na mura ni sin ko na naglipungod nin ini tao tabo. Tao-tabo. Sa nakaingat in mga taong kauman niyaon. Sinaun na siyusuy-suy kanila singkamaasan nila. Sinaun hazaman na kauna. Yad tulong niya. Aun mga lungbo bata bago timapuk pulang sin sungab. Nagdara sin pag-aga manila. Miyakoy sila lengha pamarinta ka kafir. Lengha pamarinta lang niya ini kakufuran. Miyakoy sila. Wayroon lang niya kaingatan manghauno sila timapuk. Way resab kaingatan bangin sila buhi pa yung patay. Na nakarurungog sila sinsuy-suy sing amin mga tao yato. Ang panapinda ng kahalan. In hazaman niya pagbati nila insultan Muslim na atin niya maronin pamarinta. Initimar lang nin pag-agama. Pamarinta sin amin Bani Israel. Although bukon siya Quranin zaman nito. Sa amin atin niya maronin pamarinta miyakad na pamando sin Allah Ta'ala. In taon niya Muslimun ng mga kato. Bihan. Na naglipungod nin taumon kanilong niya, banglong niya ikaw, nagtataw sin ini. Ubos bukon ni gusi. Halom sin bulsa mo ini. Long niya bang bihat, tuikan pag yan sin kamaasan na mo lang niya amin mga bata bago, lungbo bago, timapuk lang niya. Di kaingatan bang unusungab bato yung kitapukan? Nari na siya maingat limikawan, di na siya maingat muting, nagtipon nin tao, siyaggaw siya. Siyaggaw siya, ba't di dumakan? Ba't isab siya limikaw? Hayang kau siyaggaw siya riya magtupasultan tao marayaw. Insultan na zaman pagbati nila yun, tao muslim na marayaw na. Lanya bukon na mo ko saggaw puhingaon. Saggaw na mo ko, report na mo ko pasultan. Nariya siya pasultan. Pagda pasultan, sin tao yaon, iya subo na siya sin sultan. Lang sin sultan, ayaw na kumahanggaw, ayaw kumakawa. Long yan pamarinta, marayaw na, kita mo lang yan napindan in city, napindan in katan, marayaw na insyaAllah. Lang yan baita kaw sin kasabunalan. Hauno kaw nakakawa sin ini. Nari siya may ingat limikaw. Di siya may ingat muting. Baita niya na yung kasabunalan. Lang niya, ya sultan. Bang kaw bunal na marat saya pa Allah Ta'ala. Biya sin pamarat saya namu pa Tuhan Rabbul Alamin. Long niya, hazaman sin katapuk namu inna marinta panakauna hidikyalus. Sultan piagtataatan sin Bani Israel king siya biutang lang niya mari pahula na to sin Rome amunin Batikan. Nalang niya zalim anyaya. Kan kami lang niya timapuk na sabab lang nyari na siya kumahakad sin unin hibaita na mo kanihal sin pagtuhan. Nalong sin sultan bago yaon amuin sultan Muslim lang niya na masusay na makawa. Bang bunal kamu timapuk ka zaman niya tuhawnin mga iban mo. Iban pila kamu long niya. Abita niya na. Intawd nila bang pila. Inhikawalu nila iru. Nalong niya hawno sungab bato kamu timapuk. Nalong niya yad tuha kauman biha ini. Habud biha ini. Yad on pigi. Niya long niya takasungab. Dito kami timatapuk. Inkannal namu long niya tug namu dasin hang kaadlaw nakabati pagmahapon atau tug namu sing kahapon nakabati sin adlaw yan. Hain kau hati habe ini na lugay
Sintug hali-hali na mo tanda niya sin amin ini pilak yaw dito sila nabisto labin hati tung 100 tahun. Ano lang sin sultan bunal kau. Long niya ibanan namo kau madto pa mga iban mo hiatod namo kau. Nayawi mahinang ni siya mabaya sultan. Nolong niya so ibanan niya. Lagi ibanan na isab siya. Sin mga sundalo sin sultan iban na sin sultan. Nakasukman sila kanta kakitan ng sungab batu. Long niya ha sultan ya sultan. Buko ni sabdeng ha mga matanam. In piagjanjian na mo, iban sin mga iban ko, muy ako madto, isa-isa ko way makabisto, way makaingat. Sa kalimad to ako biyaw, nag-agad kita niyo sin kamu sultan. Lang yung mabiglain mga iban ko. Sabi ha ini, pangayon ko, jungjung kay mo, maapda ko man. Lang niya, pauwi na ako madto pulong sin sungab yaon, bandaan baytaan ko sila sinhal di mayaw na in kita ni ini lukay na to nakatug pihali-hali sin Allah Ta'ala iban sining kauman na pinda ingkatan nalong sin sultan okay lang yung mga pila minute ko dito mga kato nalong niya gumawa da ko pag uus na mo mag-meeting at tinakabitan ko sila sin okay na gumawa da ko kumpas ko lang yung gumawa da sila makad nakako nalong si sultan tumakad kamiri lang yung lang yung sultan nasimod na yung tao yaon. Pagsuod niya palom sin sungab, kiublaan na sadya mga iban niya, sindiya niya pagkaun, biyaytaan niya na nabisto sila hatungod sin siin. Biyaytaan niya na inkatan sin history, nagjatukan niya halom sin tabu, sambil papamarinta marayaw, iban di matong siya pabay sin sultan. Nalong sin amir nila, bang bihat tulang niya biyak dagbus. Hati niya, bang kita no ini gumuwa ang payaw nin sultan iban sin mga sundalo niya indag bu sini mahabain pag-imbestigate mahabain jajawaban ta pangasubo nila sa along niya maraw pa pangayon nato na pa Allah Ta'ala asal da piatug niya kita ni malugay bang mga kato pakontinue nato na pa Allah Ta'ala yung pagtug nato magbati kita ng hadlaw akhirat na nangin doa sila pa Allah Ta'ala ya Rab. Di na kami mawaya mabisto pa yung katan sin uno-uno. Iban sin uno pa yung mga nagjato kamot di na mo na mawaya hisuy-suy. Iban pa sin katan ni Arab. Hati niya, pangayon na mo jungjung kay mo habihaon. Ando, amin, pataya na kami. Hawirun na kuskus balungos, wayron na pagtanyalong simba sa malayo. Way na pag-aso. Nasa kaliruun man, uwas nila rimwa piyatay na sila sin Allah Ta'ala. Biyalik na sila sin Allah Ta'ala, sin kaya natagna na to. Liugayan manintaw ito'y nakagwa. Sambilin iro nila kakitaan pa sin bata sin sultan magsabad-sabad magtumani tumaka na lawa. Miyatay na. Tumaka na lawa. Ana lang sin sultan. Liugayan lang yan buhay. Ito ba nagpuspiyutingan kita. Katuan na kung lang kita. Pagkat sin mga sundalo niya nalala day na kailo. Miyamatay na sila biyan kataniwan na sin iro miyakad na. Na tiyawag ni sultan sin miyatay ni mga tao ito na miyat to ni sultan. Pagkat to sin sultan, pagkat to sin mga ini sundalo biyan kata, narito na sila nakinggong. Dito na sila nakinggong. Pagkat to nila, pagkitan na sin miyatay na, paggain mga tao yaon tao mulya, baribadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal pangikutan. Hahal na to inibihaon inhal nila nakauna. Bang aun doon tampat bakas piagtag ipunan sin hambuok. Ipon sin Allah Ta'ala nag-ibadat sa kalinawapat miyatay hinangun nilang tampat yan mulya. Biya sin mga tampat hasug, in tampat sin buod bunggaw, in tampat sin bato iban sin katan na to. Karena bahasa kuno yaon doon apo Sheikh Makdum. Bakas nagbalanja long simbasa, bakas nagkerja. Karja naghinang. Nag-ibadat. Nawapat manin masya. Tuloy lang yung mulia sa anin tampat yan. Mahabarakat saan. Doon bakas lang yung hiyapo na mo ito nag-ibadat, nagsambahay, nagtasbi, nagjikir, nagkatan. Ang kan sa tulikuson na apison. Hinangon na pagbisitahan di open port pilar. Pagbisita na singkatan. Sambilingguan niya pagtabarukan. Imana siyang pagtabarukan. Doon na kumawa barakat. May taong barakat sin tampat, mangayo barakat patampat iban sin bakas nagtagipo na tampat yaon. Pagput sin jin sumubli. Pagput sin jin isab, sin syaitan dupangon sila.
pauliun impiangayo nila, miki pauli panasa sakit asu kampung tay manghud anak asawa. Pauliun sin syaitan. At tawakan, bang isab sila sumulang, amo na yung pagyanun, sukuton sin syaitan. May tasab sin yakin mo, bukun pa Allah Ta'ala. Way ikaw na ngayon pa Allah Ta'ala, inpiya ngayuan mo, amintag dapo sin tampat, iwa sin tampat, basa kuno. Mahabarakat, angkan sa kumana sin mga batu, kumana sin mga lupa, hiluon na pa puyo, hiluon na pa mga plastik, hiluon na pa dahon mo barakat. Biya sin amin, Jabalun Rumat, dito Madina. Amin mga bakas panaan sin mga sahabat ito, amin na pagbunong hauhod. Sin Nabi iban sin mga kafir zaman nakaun. Biha in zaman tag na mataas ta simbud. Uy nabihaon nalinis. Mayta milyon manusia mut batu dahon mo pahula. Mut mga misan hang kakamot da kuman buhangin atau kan lupa. Dahon pahula pagbarakatan. Mayta sabab doon timendogin Nabi. Bakas doon yung mga sahabat nagpitik nagpana sin mga inikuntara. Bihaw ni sabkato bihat turisin nagjato. Hinangun pagbarakatan in tempat bakas piag ibadatan sinta umulya pa Allah Ta'ala. Ampa iyanun wali. Bahasa kuno wali. Lang niya ulia san. Na wali ini singular, in plural niya ulia. Uy, ulia lang. Ya putuan niya to aulia, ya putuan muda. Sinagyan kayo mo. Sa nabihan, inhal sing kita. Na, in mga aulia sin Allah Ta'ala ashabul kahfi, miyatay mayan sila. Pag sib matu sin sultan, na nagginggong nen tao, along sing keban nasa marawsan lang niya. In mga tao yan tao marayo, mga aulia sin Allah Ta'ala, nalong sin sultan nun hinangon na to. Long sing keban tuan sultan, long niya tambulan na to nen sungab ini, sin batu rakula lapatun, ang panatu hisulat ingan nila, ubus lang niya patindukan na to hata simbudian masjid. Atin ni mana sin masjid zaman neto, bukon siya masjid simbiaun. At ini tempat pag-ibadatan biasin ini kuan biasin amin simbahan lang ta. Simbahan habihaon. Hangkan nahinang adat sin Christian bang aun na simbahan aun na jan patta bang bukun patta ribulto. Bang bukun patta drawing on parag busung butangan kulul. Butangan warna long simmalayu. Malingkat aturun sa ragbus tao. Hindasun mga tao yan. Saint Paul, Saint Peter, he saint, mga santo katan. At tawabang bukon ruwing, iyukil, deng hakahuy at tawa, deng hasimento. Hasupaya bang nila kakita ni Saint Paul yaun, bahu bahasa, kumusugin pag-iman nila patuhan. Mahi, abiya singkan saint yaun, aulia, lang mapakato. Amunin port pilar yan bihaun. Hangkan atas magsulan sukmat to mga kurustiyan. Mahi, pasal matukan Mama Mary. Wayroon sayan magsulan suk. Bang wayroon pattahaw nahan ni Mama Mary, iban si ni Jesus Christ bahasa. Bang bukun patta, amin ribulto. Atawa babay, nagdarasi namin anak niya siwi-siwi. Biyubutang bihan namin siminto. Ubus biyubutangan kulor. Ang pamagsubihan lansuk, karna bahasa. Maba simingud, sin pagtag-ipon pag-iman hi Mama Mary, iman sin Jesus Christ. Amo yun pagpakusog nila sin, pag-iman nila, bang nila kakitaan. Hangkan bang nila rin nakakitaan, malawa na papagtuhan nila. In Allah subhanahu wa ta'ala, rin kalakihan mo kitaon hindasiw. Biyawan daan kau sin nabi, iban sin kanabihan na kau na, iban sin kaguruhan habihaon, in pagtag-ipunan, iban pangayuan dua, pangayuan barakat, iban syafaat, iban singkatan, direct ko pa Allah. Kaya nakaw lumabay mon ka ni. Misanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imyanda sin kamatay niya. Amin sung na mapatay, magpungat-pungat da kuman, iadlawan da kuman itungun, simusuk na pa nabi pa mga Yahud, iban sin Nasara. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi ala al-Yahudi wan Nasara, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam li'nat long ya sin Allah Ta'ala in mga Yahud iban sin Kristiyan li'nat sin Allah Ta'ala. May ta ya Rasulullah li'nat yung mga tao yan pasal long niya pagpatindukan nila masjid pagsimbahan nila hataas kubul sin kanabihan nila. Iban sin mga tao awliya nila hati na tao marayo sa zaman nito.
Nabi asin bihaung kato, wala isab piatindukan masjidin tempat, sa miul liyain tempat iapis, liya lanuan marayaw, magdayu madtu, mangayu tabang ubat magkaja madtu patasim puntuk bud, atau hapi bud, atau habatu malinis, atau akan haun-haun na, dayun sintaw sugdeng ha Amerika, muy mari pasug sadya. Dayun sintaw sugdeng ha Daboreng ha Manila, kamaun sadya pa, amin tempat yaun hakarawan nyo. Yaun hakuan nyo. Pag yaun bud ka. Iban sin tempat habung ko, iban sin katan. Amo yanin siyabot sin Allah Ta'ala ang Quran. Inagjatu ha ashabul kahfi, puasin piyatay sin Allah Ta'ala mga tao yaun. Nakinggungin taong kauman. Inkabaan nila, hasupaya ya Sultan Mahabarakat, patindukilong niya, simbahan hataas. Hasupa, ubus long niya, ang panatu hinangan, ukilan, dagbusin mga tao yaun, nawapat, ini, hiba pahadji kuan. Biyanin dagbus niya, yaun siya. Napagga, di na mapatindog mo rin doon in jasad, sin patay, atau sin mayit yaun, ba't mahalo? Lang niya paragbusun tanasad, sin dagbus niya, ukilun deng nga batu, atau simento, atau deng nga kahoy. O sampal, siyusulat nga, ini hiba pahadji kuan. Bat bang kakitaan long niya sin mga tao kaumanta in tao yaun kumusugin pag-iman nila pa Allah Ta'ala mawiya sila bihaun amin hati na sub nila pa magtagipon pa Tuhan. In Allah Ta'ala mo ba simbeto? Bang kau mga mamarat saya kaniya direct kau kaniya. Mga ko dua direct kau kaniya. Nain sama sing Kristiyan nakauna iman sin ummat nakauna masub sila habiyat to. Siyuk naan yan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam li'anat sin Allah Ta'ala mana sin li'anat piagmulkaan. In lana mana sin li'anat piagmulkaan sin Allah Ta'ala. Hinda siya Rasulullah in mga Yahud iban sin Kristiyan. Uyunin sabab ya Rasulullah. Sabab nagpatindog sila masjid hatas kubul sing kanabihan nila. Iban si mga ulia nila. Angkan nari makajari in masjid patindugun bang aun kubul doon liulubungin in atau aun tau patay liulubung ha kubul yan. Di day sab makajari pagkubulan in masjid. Di makajari in masjid hipatindog doon kakubulan. Di day sab makajari in masjid pagkubulan. Atin masjid piatindog maluag in plaza. Pagputsin pagkato, simingod, biasin masjid sin Nabi. Pagga taga kubul, nakasudin kubul pa masjid sin Nabi. Kubul sin Nabi, iban sin Abu Bakar Siddiq, iban sin Umar, yaun nalalari, nagtatatad sila kato, nagsusuno-suno, nakasud, pa boundary, atau pa space sin masjid in kubur sin Nabi. Iban sin dua iban niya. Pagputsin kita simingod, misan lang yan masjid na Madinah. Yaun din kubul sin Nabi yung sin dua iban ni. In kita ni usab, di isab kita magpatindog masjid ha simenteri ulong sin Malayo, ay ulong sin Bisaya. Sa kubul ay masjid, doon tahi kubulin tagdapo sin masjid. Iban sin tay manghud ni. Iban sin anak ni, iban asawa ni, iban panubo niya. Ba't kaingatan in masjid yan kan bapa haji kuan? Di makajari piyang langan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga umat muslimin, kama asan namu kalasahan mulia bang kauri damabaya makasud pap laknat sin Rasulullah iban sin amin pangayo niya pagmulkaan in tao magkubul halaman sin masjid atawa magpatindog masjid di sa baka kubulan ayaw na kautud simingod himinang sinyan pasal pilihan natin sin Nabi maasubo mo ako iban sin kaguron ya tuan o Ustad may ta mo siyabot. Di makajari magkubul ha masjid. Atau in masjid magday giman sin kubul. May ta masjid sin Nabi. May ta masjid sin Nabi ha Madinah. Ima nagpakahadyan matu kay ngatan nila. In kubur sin Rasulullah. Nagpipikit iman sin masjid. Tuan. Ando pagmapan ha kamaasan na mukalasahan. In masjid sin Rasulullah. Bukun piatindog in masjid sin Nabi ruun siya in maksud doon siya kubur bukun. In masjid sin Nabi sibi sin zaman nakauna.
Inhakid sin masjid sin nabi, dingding sin masjid, inhakid sin dingding sin masjid, bangka umalop pa kiblat tampak siya palawa, kabayan sin asawa sin nabi. Biya tuong kaari, bilik-bilik sadya. Ubos doon nen Rasulullah magguwa, daing haamin lawang, sin amuin, ini pader yaon sin dingding. Pasal lawang na, pagsud niya rin halawang yaon, bayi niya magtuy. Ubos in masuk maripa pamimbalan, bay sin asawan hiya Aisyah. Amparuun siya nawapat habay sin Aisyah. Bay yaon bukun masjid nakauna. Bay. In pangasu may tain Rasulullah roon siya kiyubul ha masjid atau habay niya. May tabukon dito baqiya. May tabukon na pagkukubulan singkatan. In Rasulullah nakaiyan. Aun hadith sin Nabi, long niya kan Abu Bakar iban singkanum, irwan sin riwayat sin sahabat, long niya wayruun pay Nabi, mapatay hambuk tampat, buat malengkan doon siya hikubur. Di siya makijari transfer. In Rasulullah kiyasa ko pansin kita ni miyatay doon habay sin Aisyah. Pagga miyatay siya roon habay sin Aisyah, hatampat pagkukulangan niya, roon siya isab hikubul in Rasulullah. Naroon siya kiyubul, di makajari transfer. Pagpaluag sin pamarinta, sin zaman nakaw na pamarinta sin Umayyah, iban sin Abbasiyah, piyaluagan in masjid, nakasud in kubur sin Nabi sallallahu alaihi wasallam palam sin masjid. Sa bukun siya tiud piyasud. Hinangan siya apis pababa, malawum basi. Amuyaun in ad sin kubul. Ubus aw ni sab ad hikarwa ad sin masjid. Kapanawan siya tao haut sin ad paad, ad sin masjid iban ad sin kubul. Aw ni space niya kapanawan tao. Parsilangan sin in kubur yaun bukun siya lamud ha masjid. Long sin ulama parsilangan sin aun dingding sin masjid, aun dingding sin kubul. Ubus aun dan biya kari dan atau space long sin basa. Amin utlang makajari magpanaw kapanawan tao. Hati niya bukun nagahambuok dingding in masjid iban sin kubul sin Nabi. Iban sin namin dua iban niya. Narid tu isabiin dua iban niya kaya kubul haraig niya pasal piya ngayo sin dua in umunong sila roon hatampat yaun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini niri na mabis sarin Nabi. Pasal bukun maksud sin Nabi maba siya hikubul dun halam sin masjid bukun. Sa pagga nasabot ni haunuin Rasulullah, haunin katan kanabihan, mugtuin napas doon siya kalian. Doon siya hikubul. In Rasulullah kimugdani sab nagjato. Doon siya mugtuin ko in napas niya ha. Amin hati niya hatampat sin amin habay sin asawa. Ang pamasuk tud pa masjid sa bintanda niya. Indingding sin masjid, mandingding sin bay nila. Miyatay manin Nabi, nawapat manin Rasulullah, biyutangan nila utlang. Ba't parsilangan? Pasal di makajari transfer in jasad sin Nabi. Di makajari transfer in jasad sin Nabi. Saran indua. Sa indua, nangayo karidaan hakaasawahan sin Nabi, bang sila mawapat ando umunong na kami ha amin ini kakasinamu Rasulullah. Nag-ijinin mga asaway sab sin Nabi. Labi-labi na Aisyah. Nag-ijinin in Aisyah, roon na hikubulin do. Alhamdulillah, amuin hal sin Nabi. Ampain magpatindog masjid hazaman nato ini. Hasyara sin Allah Ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam umat niya. Amin magpatindog ka masjid. Pialuag mo in halaman karna doon hikubulin tagda po sin masjid. Ayaw mo na tudyan hinanga. Sabab may ta, makasud ko hapag mulka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damik yan ayaw ka isab magpatindog masjid. Hakakubulan. Na hazaman nato ini. Amoy nindeng ang makasusah. Simingud biya sin langay, sin mga Kristyan, iwan sin mga Yahud. Ando kailo, amoy ni nagjato ha mga ashabul kahfi. Imbunal ni aon pamabiya mga patuti susuy-suy sa anin waktu mahaupo. Bang mayan kailo, nakawa na tuuno turin unod sin hal.
sin mga pagyan ashabul kahfi in sabab katurun sin surah iban sin ayat iban sin unin naka nato pamintangan iban sin syara hatungod sin pagkubul iban pagpatindog masjid iban pamintangan in Allah Ta'ala makakausya magpabuhi sin katan piyatay niya makakausya sa magpapatay sin katan biyuhi niya iban makakausya magpahaba sin pangumulan sin tao hakabayaan sin Allah Ta'ala magdulbaya siya mamaid kami halapal kasila sa nakahaba inilalawan pagmapan ni rakuman bang mayantay maunsin kamu misan pabiat tuhati niya in amuin kaptangan sin kami hasuy-suy sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin Quran niya suratul kahfi anu kailu kamaasan namu kalasahan pangaun hilalawngan sin kami wala nagamu atawakan bisara biya nakakasla atawakan nakahaba na zaman sin pagtaki-taki pagsuy-suy sin hal bang mayan magmumpaat katutan yung katan suran nyo kami haampun iban sin maap kalasahan sin kami in katan sin dimurungdung harum ini naka-live kita insyaallah deng naman hagwa hula ipasampay namu in sasalaman namu ini katan di hani daul Islam labi-labi in pagmaasan namu biasing kan Pak Tuan Jak darahun ku in sasalaman niya ipasampay matun kanyo hansi pakula deng ha Saudi dagan mari pa mga Qatar Kuwait iban sin hanu pa binaybayan hawa hula mari pa alam sin Pilipin demikian pabinaybayan sin Pilipin siman silam sin Sambonga pakamaasan namu ini dimurundong habihaun ini doon labi-labi maas ko kalasahan baliwasan insyaallah murah-murahan man kamu dilan pa sin Allah Ta'ala ini rezeki marayaw ibang sin ini dayaw pamaranan insyaallah ini bangmayan higun sin Allah Ta'ala in unin yan anam sin kamu iban sin uning kasusahan demikian kalau marain dun habay sin kami ini dimurung dun habayan insyaallah salam duarun kan habay kamaasan ko kalau managdurung dun insyaallah man murah-murahan lapain kamu haru asin kami di namu yan kalupahan in pangindua labi-labi parwa maas mustajab long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin panghindu niya katu dua ini rabbik fili warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira dong manin dua maas na mulapas daing haunu ini hatinya kasusahan iban sin patutukun sin Allah Ta'ala pagiman si pagibarat pa Allah subhanahu wa ta'ala mamaid kami halapal kasila sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.